Ekipindi Khumwitsomie ni ekipindi shikhureranga amerwatso okhurula khubakambi bamumbo mwa Kenya. Okhakosa okhulola amerwatso kalahunia omoyo kukwo khuying'ara ya Western Nyota buri siku ya Jumatatu okhula siku ya Jumapili okuanzira saa 12 asubuhi okhula saa 1 asubuhi. Ne siku ya Jumamosi amerwatso kalahuitsira kuanzira saa 1 asubuhi okhula saa 2 asubuhi. Western Nyota TV ano niyo. Washanche na kakshesio mami yese tsomi mwe Amerikanche nesie Apostle Robinson da enenda usanga lo kwa mstuda mno nyanga ino nyasaye no simabasi nyasaye no wakatoto nyasaye akulindanga makisi keke dikoba abanye no kunyola likola nyasaye mwenjipiti na nyasaye wati mawasi yetso kusungana de myochefwe kusubira kusaye na wena mamu nyasaye walonga likunende shialo letsango washanyi mkono chichio nesaye umami lako bakubutio kuulilise kwa lino likaluka se myochefwe sabakana mdala Yesu Kristo umami ufwe. Amina. Washanje ndanyanga masa kidogo nomba msidakika tinditi ebene inosungana nawe umurok no bu amasayo na leyo kumanyo washaje bu amasayo nomba prayers mulusungu naliwa liya maana sana khubulamu kwa mkristayo na nono mkristayo khumenya uitso ya manasi bo khumenyanga mutiyanga tindinyu na tiendeza kumenyanga mo shonye lokumanyilisia bu likanisa nomba mkristayo no mundu fwana indiye na tawe lakini nyanga kumola washanje eshindu shirarango wamkhani hakari wo mundu uchenanga nende nyasaye ulei nende mundu la chena nende nyasaye tawe ni mawasiliano koko nende nyasaye uno na amasayo nomba noti yako masikamo no shaya amasayo nishina nenye kutsisi washanye mu amasayo ne communication hiyo nomba mazungumuzo koko nende papa wa mwikulu na wenyango khule ulai umwana ulai nubu kulango buyangu niye khala asine nende samwana ne babola mahoba kabetsanga nikaliwo umwana mulaya khabanga samwana nabola papa ndi ebare njeni nangwa umoko anje kunayanga oli kwa fulani na wenyango kuba omkristayo mulai ohula obenonyala okuba omundu wa masayo na prayer neshitisha maana prayer no lufungo prayer noba wenyanga khulala omukhono ko nyasaye amangali mwakanyasaye noba wenyanga khulala ebinde bikhongo ebenyasaye lokhola bula bubo okulo obenonyela khuba omundu wa masayo na owashaje shingala injachira nimbola khumenyanga mutsinga tsindinyu khumenyanga mutinyanga tsiokutemberesia na nola yilobane ne usiano bulele ne papa uwo omukulutawe witsokunyola mu obulamu witsokutija witsokunyola shingala omenyanga obulamu bula straightforward tawe no manye nola li masayo tawe nola khongonda na tawe Mathayo omulyango okwasaba olunyalo titulu wasaba ibonanga mbu reba yomo nomba ombeni muluswahili ta ombeni nayi mtapewa kalolanga mbukono hula osabe nola yino osaba tawe chuicho kwesebwa tawe kunile bintu bayenga nyasaya khorera mulabuwo osabere nomba osabere tawe ndenyange wekisi nomba kwekisani njia mbo obenonyela kumanyilisia mu okusaya nomba amasayo nokusaba eshino kunyasaye wo mwikulu abolanga musaba na witsokwebwa
nola yelo kusabatawe shutsowewe shinshosho stawe abolanga bokhongonda nomulyango kwitsokhwikulwa nola yelo khongonda tawe omulyango nakwikulekolye owashagile nyange khubole nyasaye nyanga buko obeno yelo kalakha khumasayo wenyanga bindu fulani bikholeshe mubulamu bubwo wenyanga nyasaye chende mubana bobo nyasaye chende mwitala mumo nyasaye chende mukanisa nyasaye chende khubukhala bubwo nyasaye chende mumaloro koko nyasaye chende mu vision yobesanga nano ni mipango chichio lakini yesu chendari ena nola murere muta yesu chendari ena hula musi abemo hula abemulala khukasi wenyega ikhoreshe hula muremo mukari musishe umusije nyasaye abe moshikirabo yenyanga achende halala nawe ho ohusaya neshindu shamana ndenyanga kutsisie buwenyanga oyombe matemo wenyanga oyombe bakeshalo shino wenyanga olole owamukhane mulamubo olufungo loranga nolufungo lwamasayo namasayo washanje shonilokhola mandahasayo myake minji shindolanga tofauti ta ndahasayo luono shindolanga tofauti tawe nyasaye arumile mu Western Nyota TV dize kumula washanje emanyira wahasayo luono lakini yenyanga khando okalushe kumasikamo obedolilo khusaya nomusubira ni nyasaye wotsimbabasi ni nyasaye kholanga kukuchenya omundu yesu pe obana nayelo khusaya khunyasaye omundu yabola muko noba noyelo khwinama imbere wa nyasaye nokuramasikamo oyelo khusinjira imbere womundu yesu khushala kuno lakini nola yelo khusinjira nola yelo khusikama imbere wa nyasaye tawe butsobo butinyo khusinjira kata imbere wa bandu bandi khonitsile khutsisyo washanje mu nyasaye nyanga muko okaleshe khumasayo nyasaye nyanga mukhana wefwe okaleshe khumasayo omusyani wefwe okaleshe masayo chira nola inokusaya tawe kato kristayo bubo chiwizomana netsingufu tawe nenyange khusimisha khuikwali nomboko nyasaye nyanga mu generation yefya khule nayo ino a season ya khule nayo ino olategemea masayo kabandu bandi tawe tegemea masayo koko iwe olategemea muko omundu fulani alakusayira omundu fulani yetsokutembere wa nyasaye kwa niaba hiyo tawe nyasaye nyanga yomwene omukulobu yangu otsie imbere uwe obenoyela okhusaya obola nyasaye eneno omunyahano fulani bola nyasaye abana banje balilele myahano fulani bola nyasaye de obulamu bwanje shikuyisaniye shingalembaranga tawe bola nyasaye kakunyasi njamokukwo nenyikubola washanje shingale kubolele idakali walanga Matayo 7:7 bo noreba nosaba utsokwebwa nokhongonda obulamu kwitsokhwikulwa na nokhaba witsokunyola ni hono kuwala muhulo obo mundo kusaya osaya ngorieno washanje yo sabiroriye yo khongonda ngoriena yo khaba ngoriena washanje hulo khabe masayo. Prayer is the communication you and nyasaye mwikulu nola yinokola de papa wotawe wenyanga abanyariena amahuba kakujasinjia washanje nenyange kubole munyasaye nyanga hospa wa manoli ha ololanga muko orasi habana na nyasaye yenyanga be obero ilokusaya olabolambe sienda asi sana olabolambe siamundueni chenye lokusaya tawe ndeke kubole washanje kata nibo tianga abantu balasumranga libona nyasaye tawe onya lokumukulobu yango bubwo no saya onya lokumukulobu yango bubwo
no pasa masikamo no saya owasha no manyireko abasiane befunomba inomba dini efwe dini ndiye yolanga yeshi islamu olanga saya nga after tidaka fulani no lola ba hatusaya shibachwaya nga masaka ko saya tawe lakini fama kristayo washaje ola khoneno mtonda banobunji shokunyalo kutenga masa nomba khurama sako kusaya kando tawe olaga bo khole bisi abakristayo kubetsanga bisi kumahuba kefu efove na bene chokwenya ngokulo yangu shongolango buyangu obo mola tawe de nyange kudo yangu de nyasaye bole nyasaye kwa fulani tawe abasiani befama islama kuyomba ngashira china ba kulango buyangu buje masayo na de nyange kubola washaje efweshinga na bakristayo abali mu Kenya muno hula hukale sheikh masikamo kubole nyasaye okubere sibabasi aho kosera kubole nyasaye kubere sibabasi vera kuberesi babashi hola abonone owashanje nokulanye lokuzya kumasayo tawe eshalo shiwe tsanga amahuba katinyanga neshuzo kufaula nola nyela okuzya kumasayo osaye tawe unowashanje aunde iwotegemeanga masayo aka pastor uwo otegemeanga masayo aka utsonyola mu TV no lay kunyola masaya kana mu TV nditso kusaya nakatwa amaloko khwana kwalino lakini yiwe boashanje okunaho buyango no saya okunaho buyango bole nyasaye nende enimberuwo nyasaye endinendo bambakanya sinja okunaho buyango olokmalira khatso kunyenyekea no bole nyasaye benimberuwo nyasaye ubere sibabashe enimberuwo nyasaye zikurebe yango nilina olawa nyenyekea lokmalira no lola nyasaye arumule kubora washanje bu kenyananga bu obenonya la kuba omundu wa masayo. Prayer is the communication. Hakariwo nende nyasaye uwo no la nyelosaya tawe owashaje ngurua o nyelosaba ibendie na tawe urowashaje daga mfano kuno Kristayo oula nyelosaya tawe ni kama yenyeni norusie mati ya hamenyeriena owashaje nola nyelosaya tawe shosaya ngata yani ohula Jumatatu mpaka Jumatatu eyo shobola kunyasaya likuwa tawe no wenyanga munyasaya chenda nawe wenyanga nyasaya ahololeshere abe nanye lokumanyo kosya buwe bubulamu bubo ya manyirari na kawenyanga ohulo saye owashanje labola busiko ndamalo kusaya haleta alo mkambo ndiambolo nyengedewe esiko mkambo ashanje esiye ndamalo kusaya hale esijisaya gatawe esiye ndamafra endene ngola yasale muishie che ibula adi usaya you sai ndabwenga na chenya chikira washanje amasayo ni engine yomkristayo amasayo ni engine yomkristayo no wala buwaoni bwa no wala botizanga mwikule vertically na shosaya ngatawe ndikamu umutoka kukula alwanyali ya kule mufaki no kubona mwenjini tawe holero mtoka kuno na kuchende kulie enywe nyanga olole obulamu obulei obonyasaye ahukasiriye obulamu obwenziyayo neshosaya ngatawe obutoka wakachenda kule bila inchini obutoka wakachenda kule na bila mafura washanje eshi denye urebe lile washanje mbo neshina eshe kwirusinja iwe neshina eshe kudrive anga iwe ni babu shikala masayo tawe owashanje kuloma nyemuko olamunda tinyu kumenyanga mutinyanga tsokubalira na washanje noye kashina lamu wakafuana shonyelo kuyubaha magoba kandi butswa erwanyiri ya nobo labo you are good tawe ohula ohawe amasayo amagoba na matiyu shigalola kachera museredio mu TV owashanje
omanye mbuko nyasaye nyanga weche nyasaye nyanga bolole ntimo ntityo mana otio from the right source amasayo notia kunyasaye ne nyasaye mwene ne is the right source yani abolanga buko yene mwanzo na tena mwisho noba no musubira noba no saya noba no isikahuye noba no tia kunyasaye noba no mulanga omwimbi yemba mwambi yesalenza ne mulanga noba no mulanga mulanje isayino mulanje masakandi mulanje makoba no ranga mo mulanje malai mulanje matinyu yeso khuyaba ho olafu moyo tawo ashante amasayo hula kabe directed kunyasaye amasayo koko ohuloka oka kabe nika enga kunyasaye ndenyo molo washante noba no saya numano tsinilo kuchenda mu bulungi shibo mwami otsinilo kuchenda mu bukose bwa nyasaye otsinilo kuchenda mu bukose bwa mwami owashane nenye kubole muko noba no chende ndio nyasaye tsomala nawe noba witso kuibera amahoba kospa kembe olanga mu studio no de nyanga hutusie bo nyasaye nyango ogole ndishila shido nyanga ino washanje kaloha kumasayo hukalushe kumasayo muitala mumo kalushe litala lilio kumasayo mushala shefeja Kenya hukalusie oburuchi bwefwe kumasayo likanisa le nyasaye hukalushe kumasayo nyasaye bolanga bu khaba na mwiso hunyola hongonda no mulyango kwitso kwikolwa ulowashanje saba na witso kweresebwa noba no saya kunyasaye communication iyo kataloba nole kubusala kataloba nole mucho kataloba nole no chenda kunjira nyasaye tsokula masaya koko nola bola mana masaya kano okulofwale ingubo fulani nobo fwale kanzo fulani honya saya ora masaya kokota denyange kumanyembo nyasaye nyangamu abantu bospe ukalushe kumasayo oulisinja Western Nyota TV nobolango mukambi esena hekala 7 days na hekala 3 months shisaya ngatawe nendolanga minyaka no chimatohana endolanga makuba kafwana kala damalaita engona ne shina tawe ulowashanje kaloha kumasayo aundi kadashwalo kwata oparanga biyo walokwa aundi kadobulwana mole nabo shikale walo olwananga bono musuku owakwikhala kwatawe aundi wenyatsako ke nyasaye nyazo osingire no bala nyanga ino muda na Yesu Kristo ebinde ebishiyeno nenda matemo keshalo kanyoro oyombwa ho washanje de nyanga obeno yilo mayilisia Nyasaye ye nyanga abantu bose kukaleshe kumasayo nyasaye nyanga bukolono fungo leba lenze kusaya nawe de nyanga manyilise nyasaye nyanga obukolono fungo olufungo olwamasayo ho nibo nendo challenge yospe chosaya nga musmumota chosaya nga tawe yani breakthrough yosaya bila mwiwe de nyasaye kule anga yo nyanga ino obeno ino kusaya kusubira kusaya nawe halala nawe loko kuzio kumalisia nawe no mami nyasaye papa olonga likunene shalo lolo washanje uno yakawulilisia injili no mama wakasunga na nefwe mbokube abanyilokala kumasayo nesaya nga umami nyasaye papa wikule miochifu kube abanyilokuba abantu wakusaya umami nyasaye papa hoyo msiani uno hoyo omkhana uno hoyo murumisho nyasaye uno mbokube abanyilokala kumasayo fwespe honya abantu umami nyasaye kukalisha kumasayo kube abanyilokuba nende usiano
mulaini nawe na umwami nyasaye papa ule wala ule unyahananga nyama yomberi ali musibitali akorwa oleshina tawo mama umutira kone no mukono kuko ule unyahananga korwe kada school fees na rusia na tawe nyasaye esaya na mwikulesingira umwami nyasaye papa ule ulali no mulembe tawe ebusaira ngo mulembe nyasaye papa esaira ngeshalo shifisha kenyo umwami nesayo mulembe kuko ne kube halala nefwe no bruti bospe umwami no banoholo ro okose ne sibabasi bisokalishirayo ichirayo oli nyasaye watoto mwambe kusayanga nisomere muri Yesu Kristo umwambe fwe amina oromna washaje ulisiye mwaka na malaika masayo na wenye kunyola inamba yaje ni 0724349941 nyasa kulinde na wenye kusala nawe mtibawasi nyasa na ukosia kunyalo kusaya halala nawe masakadi na nyasaye abe halala nawe tirire okulisia espiritu nashilai nyasaye abe halala nenyi mromno Apostle Robinson. Ekipindi Khumwitsomie ne ekipindi shikureranga amerwatso okhurula khubakambi bamumbo mwa Kenya okhakosa okhulola amerwatso kalaonia omoyo kukwo khuying'ara ya Western Nyota buri siku ya Jumatatu okhula siku ya Jumapili kuanzia saa 12 asubuhi okhula saa 1 asubuhi ne siku ya Jumamosi amerwatso kala khuitsira kuanzia saa 1 asubuhi okhula saa 2 asubuhi. Western Nyota TV, ano niyo.